Na terenu je realizovana aktivnosti podjele paketa u utorak 25. marta 2025. godine. O organizaciji i realizaciji ove aktivnosti podatke će nam dati koordinator aktivnosti Nadir Ibrahimović. Salam i pozdrav za sve vas koji nas pratite. Evo danas opet u posljednjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana humanost na djelu u našem Podrinju. Dakle, firma TNP d.o.o. Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih Sarajevo već treću godinu organizuje humanitarnu ramazansku aktivnost za povratnike Vlasenice i Srebrenice. Dakle, na infopultu TNP Centra za fizioterapiju i rehabilitaciju tokom mjeseca Ramazana se nalazila kasa gdje smo kupljali novac od strane nas uposlenih i od strane korisnika naših usluga, na osnovu čega je prikupljeno ukupno 3788,50 kn, od čega je sačinjeno 59 prehrambeno-higijenskih paketa i 30 dječjih paketića za djecu povratnika. Plus 3 imamo prehrambeno-higijenska paketa koji su iz druge humanitarne aktivnosti prebačene za ovu. Meni je drago da ovu hajirli već treću godinu humanitarnu aktivnost realizujemo ovdje sa našim hadžijom Ibrahimovićem koji je naš domaćin. Ja ga ovim prilikom selam i pozdravljam i molim ga da nam ukratko kaže kakva je situacija po pitanju sigurnosti naših povratnika s obzirom na situaciju koja vlada sad trenutno ovdje i kako protiče Mubarek mjesec Ramazan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja bih sve poselamio i pozdravio iz udruženja slijepih kratkovidnih osoba. Poželio vam svako dobro. Ja sam Ibrahim Ibrahimović. Živim u Herojskom Pobuđu, mjesna zajednica Konjević Polje, općina Bratunac. Prvo bi se zahvalio Allahu Đelešanuhu što je omogućio danas da udruženje dođe kod mene da obraduje povratnike koji su na temelju istočne Bosne i Hercegovine i naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Trenutno bezbednosna situacija u istočnoj Bosni, inače u Bosni i Hercegovini, ali evo govorim o mom Podrinju, izuzetno teška politička situacija. Mnoge majke su se uplašile, dosta je porodica već napustilo ova mjesta. Ja dovim Allahu i znam da mi je Allah Đelešanuhu jedino oružje. To je najjače oružje nama Bošnjacima, muslimanima, istinskim vjernicima Islama. I znam dok je Allah s nama, ja odavle nikad neću otići, najzadnji ću napustiti ove dijelove Bosne i Hercegovine. Ovo je temelj naše države. Molim Allaha da vam podari svako dobro, da vam uveća na faku. Posebno bi poselamio vaše udruženje slijepih kratkovidnih osoba koji iz svog udruženja od svojih novčanih sredstava izdvoje da obraduju oko 60-ak porodica i bit će nešto i paketića za naše ove male dječake i djevojčice u našem ovom Pobuđu, a čast mi je što već treću godinu oni podržavaju ovdje povratnike. Hvala vam od srca i hvala vam puno što ste došli u moj Herojsko Pobuđe, u moju avliju. Allah vam dao svako dobro, selam alejkum. Ja. Selam alejkum. Alejkum selam. Selam alejkum. Alejkum selam. Kako ste? Dobro, kako ste vi? Moraš nešto.
Moraš šestu tamo. Sam. Nemoj ga izvoti napad, svima. Znamo prošli put, Evo ti je rana. Ostavi bab Raj Kukuć tu na vratima i ide. Ne znam, nešto da uzmeš. Hvala, da si živ i zdrav. Boži! Cera! Pa izbolje para od tamo. Da ti rođo. Ja, drži. Evo ti ovaj. Hoćeš? Neći. Hoći ovo ovako. Evo ite. Idemo. Njemu kad je pitanj kjesa, stavi stabilu, papir neki samo da ukući. Juče se pustila prvi put. Ali ponet pati, pa je ovako uzme vodu, digni vodu, a neko 7. aprila rođena, neko uvježbat ćemo napraviti. Šljiva će tek da počnu sad, kad poslijemo dok ne paneš, ne znaš ustati. Kako ne vjerujem? Meni? Amidži te dam i ovo. Ma sve Amidža i šef. Moj neću doći u tebe. Nakon ću tamo ostavi ljubite majka. Hvala vam da ste živi i zdravi puno godina. 2011. kad sam bio na hađu, tad je sin jedan dijete, koliko imao godina? Pa 9. razred bio, 9. razred. Ona je svoj život težak i danas dan, hvala Allahu, malo ova djeca su još drugi sačuvali, ona njen život i danas dan da i evo je još radi i tereti. Ovu djecu je majka ostavila, 4 djece, preudala se, a žive sad kod djeda i nene. Pa bih vas zamolio ako možete da im date još jedan paket ovih namirnica da tu djecu. Mađija, nije to majka, to je žena koja je heroša. Zna. Od čega žive deda Nana? Pa on ima borački onaj dodatak samo. Koliko je to? 250 maraka. I to je to sve? To je to. Penzija ništa? Pošto on nema možda patriotsku, jer ja imam s patriotskom jaštu, primam 295 mjesečno, oni ja mislim imaju oko 250, kako je bio učesnik cijel rat, zna. Penzija? Nemam ni ja penziju. Nema ni penziju. Pomažu li im komšije ovdje? Pa onako narod im pomaže. Pa to kažem, pomaže. Ja narod pomaže, eto. Selam alejkum. Dobro. Ovo ti je udruženje. Nije, ovo je firma. Ali Slijepi slabovidni Sarajeva TMP, doktor je tu na čelu, on je fizijatra. Oni ovako nas koji smo propali masiraju i to. Pokušavaju nas da nas vrata u bol. Ali dobro, tu je ja baš pensiram. Odite vam Sanele, sine. Odite djecu vam. Sanele. Odi sine. Oni. Ne me šokirao, nije meni zbog njega zbog. Odjarmane. Jesi god paku? Gledao? Jo, odmah to vidiš šta ima u njemu. Svaku večer. Idi ovdje nastavi. Ne. Odjarmane. Armand, dođi vam. Hodi sine, neće to Čiko, hodi. Dođi vam. Hodi da te vodimo, hodi s nama. Čuo, sad ti klosi. Kako ti zoveš? Salem. Salem? Sanel? Kako on to Salem? Kako reče Mehić, evo? Nano, selam, kako si? Alejkum selam. Dobro je, kako ste vi? Tamam. Kako kod Dragogolo? Ovo su zaposleni slijepi slabovidni Sarajeva. Da vam bude kabul kod Allah. Ja zdravi rohati kabul. Ostan ti sa njima. Kuću je tu. Kažeš logoraš, ja? Ja, on je bio u logoru Batkovićima, u proboju iz Srebrenice, kad je pala Srebrenica, uhvatio ga i bio u Batkovićima. S kim živi sad ovdje? Sa tetkom, ima tetku koja je bolesna, ona ne zna ništa kao biljka je, kako da kažem, ona ne zna, evo vidite kako odje vam da snimi, od malo da snimi, evo tetke, tetka ne zna ništa, zna, ona ne zna ništa. I on si bio u Batkovićima.
bili 6 mjeseci u Batkovićima na proboj. Od kojeg datuma? Koje godine? Od 7 sekundu, dok se nije potpisao. Se ima Dautovićima, jel se zatekao tamo? Bila je nekad, bili, kasnije sam ja ostao dole, oni su radili po njim radnim. Jes. Neki de ona pusti nju, neki de ona Sudija što je bio Biber su ga zvali. On nju ne smije. To mi je Tetić. Priupitam, kaže. Kako se živi? Živi se, alhamdulillah. Ne treba se žaliti nikad. Bori se, jel? Ma jar. Borbeno. Samo da je zdravo, da ovu... Selam alejkum. Gdje su djeca? U školu. Evo za djecu. Ostavi djecka 3 paketa. Stidna je ona, znam. Dobro. Dobro je možda. Žene koje imaju obraze su stidne. Ne, ja znam i poznam često dođem ovdje i znam ko su sve da su čestite porodce. Ja. Borba za život. Čim su ostali ovdje čestite. Borba za život. Želimo vam sretan nastupajući Bajram, ako Bog da ga doživite u rahatluku, u sreći, u zdravlju. Pa da se vidimo, ako Bog da, još dugo godina. Amin, ja. U njej muž poginuo ovdje na Lestać. Salam alejkum. Alejkum selam. Kako si? Eto, dobre, vi. Kako si izdržao? Pa da eto, polako, bori se. Pomalo, jel? Jesi. Ako Bog da u zdravlju dočekaš i Bajram s radošću. Amin, svako. Amin. Da svako mi bude kabul kod Boga i kod... Amin, amin. S kim živiš ovdje? Ima 2 sina, nisam ni ženu nikad. Imam 2 sina, nećem da se žene. Jedan tam živi, jedan sa njom živi. Čovjek koji je poginuo 93. ovdje, ovaj sin sa njom živi. Ne rade ni on nigdje ovako poljoprivreda. Čovjek poginuo, jel, 93. Ja u ratu bio kao gazi, jel. Borac armije Republike Bosne i Hercegovine. Ja kao vojniku, ja sam dobila i sve planeta. Šehidio znači ovdje. Jasno. Jer mi smo ovdje godinu dana se borili. Panemo 15. marta 1993. i odemo u Srebrenicu. Srebrenica nas je poplava, je. Poplava, evo vidiš šta se dešava. Izgleda se rijeka, put zagrađen, nema, moramo se okretati ovdje. Odsječen put. Odsječen potpuno. Evo dobro, kako ste vi? Kako? Imam jednog sina i 2 curice. Curica mi u škole, a ovo da je kako. Evo sad ću još paketića djeti. Ma ne treba. Hvala. Hvala. Hvala, niste treba. Hvala. U njej muž nije preživio par Srebrenica, ona sama tu živi. Alejkum selam. Da ima ljudstvo, tako. Dobro. Reci da je doktore Koste, šta ste malo predstaviti se nek vidi. Ovo su radnici koji obraduje sve. TNP-a, to su uglavnom zaposleni slijepi i slabovidni fizioterapeuti i ostali. I oni svake godine dođemo ovdje, malo 60 paketica za porodicu.
3 desete, 4 za djecu. Eto kako se može malo zamazati. On je redovan na teravi kod mene gore. Ovaj čovjek da damo njemu paket, on ima onaj boratski 250 maraka, oni ga numa strani, dajte im paket. A mi ne možemo izaći njihovoj čerki, zetu, koliko ima unučarni. Da ostavimo paket, mi nemamo šanse izaći gore gdje oni žive, ne rade nigdje. Paket će i ovaj paket jedan i ovako ovaj mali ćeš čerke. Mali znati. O malo pitanče, pa skroz vidi. Janje malo, Zesi ti. Vidi ti, pa nije bilo klopi, pa... Znači ima rogove, bitni rogove gore. On nije, vidi gore, ba. Vidiš što se možda. Ovdje. Od kad nisam ovo opet. Ja sam nekad djete sa samom. Vidi ga, voda. Sad ćemo, kad skrenemo desno i odmah malo pa ćemo... Uz bila dženaza i on je na dženazi kao... I oduzela mu se strana, ja? Ja, jednom je strana oduzeta. Ovo su sve donacije neuseljene, ja? Nema tu nikako. Vidi se. Samo napad. Znači 2 paketa da im pomognemo. Samo, vidim prvo da vidim ima lika u kući, da ga niđe odu. Ajde, ja odlučim. Ovo je Haruna. Ja se zdravi živi, hvala. Ajde, uđi vam sam. Hoćete u kuću? Salam ali. Ja, Bujrum. Bujrum, da se zdravi živi. Salam ali. Ovo su moja babi iz Zenice. Evo. Salam ali. Evo me, nemoj plakati. Salam alik. Salam alik. Što si se preduo? Evo da popiješ kahu. Ako može životom. Može, ako mogu da ne može. Mimo danas znaju neki dan na dženazi. Znam, rekao sam im da si imao na dženazi. Nemoj se kikirati, sve je od Allah. Sve od Allah. Sve je da... Više činem. Više, dobro. Vojska me izdala prvo do mene dala zvajme kartiku, vrati, ja ne nikada prima. Znam ja. Evo sad djete za mene bolcu plati 2.500. Kao 13 dana sam bio. A dobit ću ja sada. Mogu ja.
porodica Velić koja živi ovdje. Ova sad Čifa što je izašla na vrata, ošla po majku, ona je gleda, one su sve bili pohvatane Vuka Karadžića ovog, nikad se nije ni udavala. Ova je cijena sestra udavala, ima muško dijete i kad se razvila, a ona to Allah zna šta onda sve, kakve kulture prošla u Vuka Karadžića školu, braticu i nikad se nije ni udavala. Ona gleda Matije, majka je slaba, babo i nije otac prešao. Mene muž nije prešao kad je pala Srebrenica. Nisu prešli kao civili, jel' tako? Ja, oni su gore pobjegli. I ovdje kuća, Srbina koji je popatno tu gore. I odvijamo u Volgu. Ova je dao prije nekih 2-3 godine. Isto je mjesto otko ovdje. Jedina popatno. Selam alejkum. Alejkum selam. I opet i ove godine. Maša. To mi kad se navadimo svake godine. Mašala, nećete živjeti i zdravi ako Bog dođe. I opet ne dugo. Ovo će moje nami Savela, omladina, oni su Pa slični. gdje si ti sultani u moja? Gdje si ti? Stare mu. Šta mi radiš? Dobro, kako si ti? Malo kasnimo dok ona ne može doći. Kako je omladina, kako je... Sve dobro. Bahira, sve, kako ste? Malo Ste dobri, zdravi, kako ste? Čujem da pitan za mene malo. Niko od nas nije zdrav. Ja kako? Pomalo haki. Ja kako? Mala razlika od mog muleta. Jel, slušaju. Slušaju, hvala drago, malo. Ovaj daljinski iskoristi ako te ko nešto. Selam alejkum. Sjećaš se Prošle umere godine ovoga smo se mog brata? slikali, opet ćemo se sastati. Eto opet. Ako Bog daj dogodni. Ljepši mi izgleda sad obadva. Valjda je topliji dan nego prošle godine. Pa valjda dobro. Dobro je. Čim jedi i klanja, rekao elhamdulillah. A čim mi ne jedi i ne može da klanja, znam da nešto i nije u redu. Klanjala sam, ali hvala dragom Allahu. Ne pamtim kad nisam mogla da stanim nam namazak. Allahu šuću po nebrojeno puta. Dobra je Po sad. nebrojeno puta. Hvala dragom Bogu. Ništa, oti imamo isto. Koliko je godina nam? Oj, 77. Nalazimo se u memorijalnom centru u Srebrenici. Hajrli privodimo ramazansku humanitarnu aktivnost za povratnike Podrinja. Sretan se i zadovoljan i ja i moja ekipa što smo ovo Hajrli ispratili. Danas na terenu su bili Mirnes Šišić, Saudin Hodžić, Hasim Muratović, Mehmedalija Tučić, naš doktor Muharim Kadić i fotoreporter Kenan Isaković. Evo već 3. godina uspješno provedena ova aktivnost i nadam se da ćemo još puno godina i ove i još jače aktivnosti, još češće provoditi da naši povratnici budu u boljim uslovima, da bolje žive i da bolje provode svoje dane. Salam alejkum. Nalazimo se na memorijalnom centru Srebrenica. Upravo smo završili akciju podjele humanitarne pomoći, humanitarnih paketa na općinama Bratunac i Vlasenica i vraćamo se posle obilaska memorijalnog centra, vraćamo se usput da još podijelimo ostatak i nadam se da smo uspješno i hajrli okončali ovu akciju i da smo večeras TMP-u na iftaru. Kako se osjećaj ponovo doći u Srebrenicu, ponovo doći obići povratnike Bošnjake? Svaki obilazak povratnika Bošnjaka budi emocije, nažalost sve ih je manje, posipaju se. Svaki obilazak memorijalnog centra je novi doživljaj, novi događaj, pun ispunjen emocijama, ispunjen tugom
ispunjen teškoćama, uglavnom koje se teško prebolijevaju, teško zaboravljaju. Vrijede li ove donacije da se daju ovamo ili pak da se šalju negdje drugo? Donacije vrijedi svugdje podijeliti, ali mislim da je ovdje postoje socijalne kategorije kojima je to zaista potrebno. Vjerovatno i na drugim mjestima, ali ovdje postoje sigurno. Ja se nadam da smo mi ovom podjelom uglavnom ispunili obavezu, uglavnom podmirili potrebe tih socijalnih kategorija, makar za ovo ostatak Ramazana i Bajrama. Svim povratnicima, prije svega koji smo obišli, i svim Bošnjacima sretne i hajirli berećetne bajramske dane. Hvala, doktor. Po ovom lijepom danu koji prošle godine, eto, obišli smo nekoliko porodica ovdje, Srebrenice i okolinu, i vidjeli kako ti ljudi dan danas žive i te povratnike. Ovi moji bivši učenici Slijepi i slabovidni napravili su jedno humano djelo i obišli tu djecu, prije svega djecu, pa onda i odrasle. Mada dolazak ovdje potičare svake godine sve teži. Sve više i više ovih bijelih mezarova ovdje, tako da ne znam to kako će ovako biti. Vrijedi li ova donacija ovdje ili je bolje da se šalje negdje drugo? Često pitanje. Pa vi djeco bolje znate. Mislim da datu novcu poslat vamo najljepše je kupiti donio. Znači donio si hranu koja se ne može zloupotrijebiti, no ova se uvijek može zloupotrijebiti. I ovo mislim da je veliki sevap vas koji to činite svake godine i da to dolazi ne u prave ruke, nego na pravom mjestu. Baš smo vidjeli danas kako ti ljudi, uglavnom dosta njih sami žive, dosta njih su bolesni, dosta njih nema nikakva primanja i ovo je za nas malo, za njih dosta. Evo, može samo za kraj od vas još čestitka za Bajram za naše klijente, povratnike, Bošnjake i ostalo. Pa eto, sad smo pročitali jednu poruku za Bajram. Ja se nadam da će im ovaj Bajram biti srećni i veselju, da će im bar doći njihove porodice kojih ima, kojih nije izgubio ovdje upravo u ovom memorijalnom centru i da će im Bajram, bar on, biti malo veseliji nego ovi dani ostali koji oni provode ovdje. Hvala vam, profesore, na učešću i ovogodišnjem sada. Hvala i vama na pozivu. Slušavam tebe. Jeste li mi dobri, zdravi? Reci, Hadži, slušavam tebe. Slušamo se kako ko potreba. Hadži je rekao da me mora slušati. Ha? Kaži da sam ja rekao da te mora slušati. A vidiš ti da ona peče pitu, a ovdje je za Helanu.
Jeste. To je raspored dogovor. Ej, momci, sretno i sve najbolje. Ovo je jedan vrijedni insan, jedan Miho Aldić, mada čovjek je bolestan, on nema pamćenje, recimo, ne znam ništa. Živi sa svojom suprugom, evo ide vodu sa štapom, gore mu živi sin, snaha sa unučadima. Jedan vrijedni bio insan, sad obolio čovjek, ne može da radi. Ovo mu je supruga. Ne znam. Dobro si, zdravo, jel da? Dobro, alhamdulillah. Alejkum selam. Evo, dobro je ti. Evo. Evo, samo tu. Evo, rekao vam ovdje, a slušaš nam domaćina. Evo. Razdupić. Kaži. Ovo dobri ljudi, dobra braća. Obraduju Ramazan i za Bajram. Koji? Znam. Da im Allah u Kabulu. Hvala, zdravi, živi bili. Uvijek dijelili. Ova Nena Ahmetović Mevlida. Ona je kod njiha u porodci 5 braće i babo 6 položili živote za ovu državu Bosnu i Hercegovinu. Hvala Allahu, pa joj se dijete snašlo i bori se i živi. Ali nemojte da mislite ovako što vidite da je dobra kuća, to njeno dijete napravi. Ali ove osobe treba pomoći. To su te majke Srebrenice, koje se zaboravljaju. 5 je njiha braće dalo i babo im 6 život za ovu državu. Mi možemo slobodno da živimo i da se krećemo po ovoj Bosni i Hercegovini. Kako si ti? I veliš hađija, ovdje su 2 šehida. Jeste, 2 šehida. Ostali im roditelji sami, ja? Imaju 2 čerke, dobili su poslije rata još jednog sina, eto Allah im je dao da ostane, da ima jedan, poslije rata su rodili jednog sina i sad je završio, oženio je se, eto, doli u Tuzli negdje. Oni su ostali ovdje, vratili se, ja? Oni su ovdje vratili, ja vidjeti. I žive njih 2 sami. On je ranjavan djedo, Alejkum selam. Ovdje je vojska samo da vidim. Kako si, djed? Dobro, kako ste vi? Dobre, hvala vam. Salam alejkum. Alejkum selam. Kako ste? Dobro, kako ste? Vidim da je djedo. Ovaj djedo, 2 sina su mi se vidi i on je ranjavan. Hvala vama. Selam alejkum. Kako? Jesi dobro? Mašala. Evo oni su bili Selam alejkum. Alejkum selam. Kako ste? Alejkum selam. Gdje ćemo ti ovo? Jeste dobro, zdravo? Pustit ćemo je nundi, Pa će tebi nekako. Nekako će ona tam pomjeriti. Tako, ja. Hvala vam da ste živi i zdravi, ja sam vas nagrodio. 5 braće i babo 6 položili. Ja. Živote za ovu svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Dobro je, kako si ti, Bog ti dao strahu dobro. Dobro, čim možemo doći da vas obiđemo dobro. Dobro je, mašala, dobro je, hvala Ovo vam. ti je Julsovo udruženje
Oni slijepi kratkovidni osobe, to ima firma. To su radnici slijepi, oni su fizioterapeuti. Prošle godine su mi kod tebe. I ovaj njihov doktor na čelu. Evo doktor. Dobro, elhamdulillah. Šta će, mora da vera. Neko kako je Bog dao, ne mere drugačije biti, Allah je to sve odredio. Jel ne može bez take? Bo imam oba dvije, ovo je samo po kući malo ovako. Samo u kući, ne more da bi... Ja sam bez noge, znaš. Pa ja, ne mere, ovo je to ovdje, ovo meni ima samo malo visoko, ja pa. Ne mere, ne imamo stabilnosti na njoj nikako. Finom izgledaš. Fino izgledaš. I ne daj se, džabati. Ma ne dam se jo. Ne zbog dušmana. Sama sam, hvala Bogu. Nisi sama, ima Allah, imam ja. Kroz historiju uvijek se vodila borba za Bosnu, za njen integritet i opstanak. Nakon viđenih ovih snimaka i priča naših povratnika, možemo zaključiti da oni težak život žive i da njihova borba za Bosnu i dalje traje njihovim življenjem na ovom području, kako bi i dalje sve ovo bilo dio Bosne. Mi ovim aktivnostima podržavamo borbu naših povratnika kako bi oni istrajali na putu opstanka na ovim područjima. Hvala svima vama koji ste finansijski podržali ovu humanitarnu ramazansku aktivnost i shvatili ovo kao hajir djelo, te ukazali nama povjerenje da ovo uspješno realizujemo. Na kraju ove naše posjete i reportaže želimo se zahvaliti direktoru firme TMP Do društva za zapošljavanje slijepih slabovidnih Sarajevo Veselinu Rebiću, koji je također financijski podržao ovu aktivnost, ali i maksimalno dao doprinos sa ljudskim resursima, kombi vozilom koje je stavljeno na raspolaganje i svemu drugom da se ova aktivnost uspješno realizuje. Također se zahvaljujem našem koordinatoru na terenu povratniku Ibrahimu Ibrahimoviću, koji je stavio na raspolaganje cijeli dan i izašao nam u susret da obiđe s nama sve ove porodice kojima smo uručili ove pakete. Ovom prilikom se zahvaljujemo i ekipi koja je pripremila i pakovala pakete gdje su u sastavu bili Sakiba Kapičija, Amina Čoko, Mubera Karšić, Šerfo Smajlović, Admir Korjanić i Ferida Hadžić. Zahvaljujemo se vozačima Mehmedali Dučiću i Hasimu Muratoviću, kao i ostalim članovima posade koji su bili na terenu i dali doprinos u realizaciji ove aktivnosti Mirnesu Šišiću, Saudinu Hodžiću, doktoru Muharemu Kadiću, Nadiru Ibrahimoviću. Audio i video projekcija Kenan Isaković.